دكتور زارا صالح چاودێری سیاسی لە بێرمینگهام لە بریتانیا گەلمە بریتانیا کەبنە حەلیفی ئەمریکا بریتانیا و ئەمریکا چێکری دیفرا بریتانیا لە وەرهاتنها ئەمریکا بابێن ڕۆحیەن ئەمریکا حەفت کەس بوون ئەمریکا چێکردن دەرئەنجام بوو ترامجی دبە بوو بایدن بهێلە ناوسا دکتۆر دەماتە باش بە طبعا دکتۆر دەرەنجامێن هەڵبژارتنان تایبەتیژی دڤان تاوقیتێن داویەدا پڕاستی گواردن دراماتێکی بخوا بەدیتنە کەسێ تاوەخانەت کرد و چت بێژی گەلو بەێ سلااف بۆتە و بۆ هەموو بینەرانên کوردستان 24 سپاس براستی ینی بابەتێکی گەلێکی گرنگە و وەکەتانی زمان گەلێکی گەرمەژی و ji بۆ نەتەنێ ji بۆ ئەمریکا ji بۆی جیهانê tevî û تایبەت ji بۆ me Kurda yanî bandorayê wê li ser Kurda jî hebe ev encamên vê hilbijartinê baweriya me de yanî li gor yanî şopandina van hilbijartina ne tiştekî xerîb û gava got Biden bi ser bikeve sedemên wê jî gelek hene em naxwazin hat vir de ji ber babet gelekî fera û gelek zanin jî yanî kesayetiya Trump va 4 salê bihûrî de bi rastî Amerika bû nasname Amerika bû nasnameke dîtir yanî loma îro gava em dibînin got yanî gelek ev hilbijartin gelekî bala her kesa kişand yanî li Amerika carayê kema got berî roja hilbijartinê dora 100 milyon kesî dengê xwe da yanî heta îro jî dora 150 milyonî kesî dengê xwe da ev yanî hejmarên gelekî bilindin ev jî divegerê yanî got Amerika î dua 4 salê bihûrî de xewin dakir yanî loma Emerîkî derketine cada wekin hata anî ziman li New Yorkê xelk derdkevin dixwazin zû bizanibin بەێ دکتۆر تابانەکە توژی تەژی گوتی نێزیکی سەدێ هەفتێ یا ئەمریکان دەنگی خەدا کێم جاران وسا بووە و هەڤرکە vêcarê ya rîaseta ئەمریکا سەرۆکاتی ئەمریکا لە هەر جارێکê تونتر بووە tu vê çat bînî gel û eger Biden derbiçeveke tu dibêjî ئەمریکا li 4 salên derbasbûyî gelek tişt hûn dakiribûn gel û wê Biden bikar be van hemû buhayan bi Amerîka vegere du çemkên serekî ne demokrasî û dadperwerî bû nimûne بله براستی نه حسان گو بایدن بخوا کاری وی نه هفگری بر گلک سدمانی که بایدن بخوشی دو جارا بود جیگری اوباما یعنی کسیاتی که بره تجربه وین هیا دورداد و سروکاتی دا او گهرتنه خورتوی نکار بیبی لی جبرگو ترامپ گلک شاشتی گلک شتین ندری دکرن لوما یعنی گوهرتن به دوید گوهرتنه هیا و نگل کی حسن بجبرگو امریکا نتنه سروکاتیه جبر تدید ایرو جودا او هلبجارتنین کنگرسنا یعنی نونرن انجمنا نونرن هاي وانجمنا ريسبيا جو ايرو يا نونران بهتر ديمقراط بالبيشن د مجلس شيوخ د دستي كوماريا دمني نه هردو بهتر يعني بريار دستي واده يا تبلغ ترامب ظهر 4 سالي بوريدا هناك او كاس بله دكتور طبعا شبيراتيه هر دو سالان جارك هالبجارتين كونغرس امريكا جواتا بيرانتين كرنش خو كونغرس امريكا 435 اندام توزاني پیشتر طبعا بدایت دستپیک 2016 کماری تیدا بالا دست بون تدیت ترامپ بریارا وکشان جه رکبتنا اتمی ایرانی واجو کری اکسل کنگریسی هاتا قبول کرن لیده محل بجارتن جارکتن هاتی کرن دموکرات بالا دست بونن هاو کتا گوتی دموکرات لکنگریسی بالا دستن اگر بایدن جی بوی رجا گلی دنگام بدست بخواه گلو تجربه وی سیاستی هنه وکتا گوتی 8 سالان جگریس روی امریکا بویه 37 سالا کنگریس مان بویه دیدناته اوه همو بوسنینه کو جرخانه کو بگراونده که پیش سبب بکار به ایدی پیشیای وکیلی بتشته و حزب که بکه بله راست اخفتنا تا گلک جی خود یعنی ریاوی پاش روجاوی حسانی ترد به گاباگو کنگرس شی پشتوانیا وی بکی وی بهتر کار به بریار خوب جی بینه و او تشتیگو يعني او شوباندنا سياسة امريكا وكاغو
ولاتکی زلهز گو سرکشیا دنیای کرد حمود شتیدا ایرو مال الباش قالك ولاتن دن ایرو روسيا ایرو چینا سینا يعني حمو ولات ایرو كتنا بيشا امريكا دا سدمن سياستا ترامب باوريام دا يعني قالك بابتن هنا دهندر سياستا امريكا بخدها دفي بين جوهرتن ترامب تيدا نسر كفتي بود رجايا شر كورونا دا يكجي هذا دوا رجايا بيكاريه مثلا تندرستي ياديجي پنابري يانجي او نجات فرسيا قول امريكا دركت افيكج علي دي سياسه درفي امريكا براستي ايرو قالكي نا يعني نا الجور خستك امريكيه وسياستها هي نورماله بله دكتور ما بحسابي جيب كاين طبعا بس او برسك جرينت بحسكر مجارة امريكا بشتي شر صار قال يكيت يا سوفيتا جاران سركتن بدات خستيه لسال النوطان 6 سال درباز بيدي يكيت يا سوفيت نما قالك بجوبو بوزلهزا طاقانه لسراسيه مو دنيا لاقتصاد الصين بقوات كبي الصين هدي تيتابيش روسيا سردم بوتين جي بيغمان عضلات خدر تخيد افهندي اقتصادي بيش كيف قالك اتفاقات الدنيا بدولتي انا جبوك امريكا هدي روشا بيت لواس كرن روش حالات آسیا امریکا دخواست الآبن گرم نزدیک ببه يعني بدي ناتا بهاتنا بايدن جاركدن دكاره امريكا وكو جاران بخسر بين خو بهز بك برسينجي في هجمون جرياديا ولاتان بك بلش خوبه يعني جو بايدن بخوا افتشتاني زمان يعني او بيوندين امريكا بيكتيا اوروبا رايرو نا او دوی استه گوبره ته دبون يعني افيك جي ياد عليه كتي اوروبا ياد دوا وقت اني زمان ايرو بالنسبه جي دونالد ترامب الصين ولاتي دجمنه يكم او حسبان شخره يعني ايرو او امبراطوريه الصينيه ايكونومي ايرو براستي يعني جهه مترسيه بامريكا والقال ويجي يعني روسيا يعني ايرو بهردو دولتين قاربيجي زلهيز يعني ايرو همبري امريكا افهردو جي دفي سياستها كنو لدجي وناو سياستها الدجمناتي ياغو ترامب بالصينيرة مشان بالآلية ديجي بوتين را قال لك دبن وقت اودي الرشته قال لك بازار وبازرقاني بهفرا كرن وندور جي بشتي اگر ترامب سركت جو محكمات ترامب داد بوري بر داد هجبر قال لك دوسيا ما نولو راوستاندن جبرجو ترامب سروك بو يعني باوري امدا حصانها بو دوسيا بلكي فبن بله دكتور ام دي نسر برسا كوردان جبركو امريكا لهم دنيا باندو هريه ام جي بحث خوب كنت چارچوبه سياسه امريكا ده تازه ده طبعا تو باش روش شوبينين جو بايدن تجربه که باش هيا دگل قناغاندا سالين هشتيان دما كيميا باران هالبچه ده کنگرس دا يكيش اندام لجنه بويه گل خورد بويه جيوه كي بويه سالين نوتان پیشوازی شانده کردان کریه طبعا شون داتا دید گل جاران هات که اوليره سروک بارزاني دید که لکوچ قاسبی پیشوازی البرپسين کردان کریه تفاهم دگل واقعي کردان دکه دل کردان دگه پروژه تقسیم کردن عراق هبویه گلک رخنه سیاست ترام گرتن لهم بر ترکیه لروشاوه کردستان گلک لدیجی ترکیه کو ترکیه تایبتی جی لروشاوه کردستان بگمان باندوریا و انارینی هبویه ترا نها بايدن شانسي بتر باندن بحثي بايدن كين دي بايدن چه بكبديت ناته بو كردان براستي يعني وكان ها اف رابورت تاني زمان حموجي جهه دبي جهه قشبينية نجبو بو كردا يعني انه وي بشتفانيك جبو كردا هبي تبلغو امريكا بهتر برجواندية خوب كارتين يعني راستا جو بايدن هيواندية من كورن قال مثلا باشوريا كردستان وتايبت بالقال مسعود برزاني جي هيواندية من هنا افنا حمو يعني دبي بشتفاني جبو كردا لي دي بروجيا بارتشبونا مثلا عراق دا او بهتر او هبو الجمعي بشوايا فدرالي جبر برجواندين امريكا نتخص جو عراق ببي بارشا بس او ببروجيا جو ببي سي فدرالي ولوجي هالوستاوي الروجافاي كردستاني ديار بو يعني وحتى نزيك جي بري فكشاندنا امريكا هزين هناك جي بهزين امريكي جي وداغر كده تركا
وی دگود وی ام گلک هزی خو نهل سوری لی برا او دفرین گو هفالبند ما کرد ام کارن وی دوا بپاريزن و نفتيجي بپاريزن او لگل وی گو کرد بین پاراستن و دستوردانا تركيا جويدي دركبي لی افنا حموجي دبيجن باورم يعني نيشانن گو وی بهتر کرد کاربن بله دکتور طبعا 2 ساعت بریان ها میوانده که مل امریکا بو او جیک روزنامه وانه که کرد بود ناوندین چاپمنی امریکا جدا کار دکرن او گلک متفاعل نبو که امریکا بکار به هوال بندین خوینده وری سر کردان دلیوان بشینه تو زانی جیوپولیتیکا ویده وری بردام دو گوهرتنو و گوهرتنان دا در باز دبه اگر امسال نوتان دست پی بکن حتی هاویگا بیجی چند جارا کرد توشی نزیکی قتل عامان بونه نزیکی شنافچونه بونه امریکا هاتیه به بالا فرین خو به هزاخه کرد پاراستنه جوات اولکاری دولتی دیگه فرانسا بگمان دست پیشخاری فرانسا بو او بریتانیا اف ده ورا هرما کردستان یکی دی فاکتو 688 بریاری بو جوات اولکاری درچ بو منطقه حظر التجول هبو توزانی يعني ديناتا دفان غوارتنو و غوارتن في دفري جلو كورت رقم امريكا واهتمامه جدي بيبدا ويكتا باش كاستراتيجيا خو وباراستنا ريما كردستاني حتى روشافاجي برجوان دينا لدفري بله از باوریا مدا کرد رقم کرد ایرو بونه لیستکوان يعني راستا هنا تكتشون وكل روجافا تشيبو غابا يعني ترامب تقول تركي درباس بي 2017 گاوا رفرندوم دورده هنا کی تکچون چه وجالی کرد لیرو کرد پشتی شر داعش لیستکوان سرکنا جبر برجواندین امریکا ولاتن گلک ولاتن زلهز لویده وری هنا د استراتیجیا گهرتنا دوری حموکی ده نتنیج بو کردا یعنی اف پروژه کا وی روجلاتا ناوینه یعنی ایرو گاوا گو امریکا سرکشیا پیوندین فرمی نابرا ولاتن عربا و اسرائیل دتکی افهمو دبی نیشانن گوهرتنا استراتیجی هبونا گرنگیا هبونا ترکیه کم دکی هوالبندی فرحتر دبی دجی ایران جبر جواندی ولاتن عربا تایبت ولاتن خلیج گو اف هر دو ولات دستیواد گو هر دو داگیر کرن ولاتن عربانه وش خود داگیر کرن کردانه گو دستیواد دفره دا کن ببی جبر بنگها تیرورینا دفر دا بوی حوجداریا و ولاتن عربا به هفالبندکی خورد هبی او هفالبندی خورجی کردن تنه کرد وردد من وی دفر دا وی دفر دا پشتوانی یکن پشتوانی یکن نه یک سرج اسرائیل جی هبی بله كيك زارا طبعا برسنجرين بين دكتور زارا صلاح لبريطانيا بحسك دكتور اكيد يجي كرمي باني من الامريكا او جي خلقي روشافاي كردستاني باشرا وشيد شوبينا مجارة سركتنا بايدن جارة كدم هيسكرنا ايراني مجارة اخوان مسلمين وحشدا شعبي وتفاوز قلوان هو كي شاف دير دي بيجن هزيفان برساشي كم قالك سباس دكتور دما تباش به